Muciaca Timothy Kithinji timu arigwa kwina bata mugongo jwa Ameru withirana kiama kiao kiria gikomba gutetera mugongo jwa Ameru kiriuga ibo into bia nthiguru ya Kenya. Oni mbera anto mono kiama gike UNDA te kia Ameru bakarea gwitikia lakini o maibarona te kia Ameru kiama turenda kiama kia Ameru kiria kirithitwe na Ameru na gikwariria masirai ya Ameru no nto Ameru nabo na ndiweta na ara ki national cake anto baba ingi ba negotiate kiama itukuona baba arejira kiama kia wane negotiate Mudavadi na wetangura speaker na prime minister no nto kiama kia waluya na ba tegera jabo inya ba twindeji twina kiama nikagitana kare timu no ro kumereria matagite kio seneta kire kithurano kijite akua kwina bata ya biama bia Ameru bire bia mbirite county na Ameru gutiga mpathu na gutiga ukaraja kabire bia ntubana inde bioneke bia mabia Ameru na nyai bia mabibirio Ameru ibithire marumbano anto batonya kiamene kimwe tikiao tikimanyara tikia aloaji tikia kiraito kithuri kiama gia kila mtu na tutonya twinde kitikiruirwo ore okalinda ka chamani ae lakini twithirwa Ameru twina kiama kimwe kiria kigwitotegwa kigwita ku negotiate national cake kenda gwa kinye gitara kwenga CS ka kwenga MP ka kwenga PS withirwa kiama kiria gikero ki replace muntu uriko ou ti anto bareto anto bangi ubuito Mumeru a replace wa mwiko ogaitu ekiro Mumeru wengwa kethia atiri na ati na setup ikwariria interest ya Ameru asauri Anthony Geto FM kumabure ni Edwin Gatobu.